Ngatakan jujur kami bahas pagi-pagi kehidupan ija boita mundu kami pun subadi enda di bahas jujur ketika nari bapa dibenarkan kami kepada ini di bahas kami musuh kami lapor kuasa kita telah mendampingi kami bahas kita anak bagi bagi ibas kekat ini kan si masuk-masuk belah bilang kari dan ini kesekat ini terlebih berkuatan kelas kita sebagai ibis kelas kepala kan si masuk-masuk kesekat kan mereka juga kelas kuasa mana gelah kekat ini kari baji babaina alumah jangan disekena kata alumah kudi sentuh ras suara ibas pengenang kata pengunjung kepada kami enda kami sempit kami gelah terpuji kami ibas kami nari tanah kriang kalau nanti enda kami bapa ras kepada kami ibas kami tergelam anak Yesus Kristus Tuhan. Amin. Senina ras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Mari si bengketi kebak tinenda ibas kata pengalo-ngalo ras momo. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjual-jual ras selamat wari minggu manbanta kerina. Manbandu kekelengan kami, si sekali enda dengar arkabaktin ibas gereja ta enda, ikatakan kami menjuah-juah. Kerhendu nambahi keriahan manbanta kerina. Ibas benar kebaktin ta, mari dagai sidengkahkan momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagepe rencana pelayanan gereja ta kubas wari sirhenda. Menjuah-juah manbanta krina sireh muji dibata ibas wari enda. Momo minggu pendidikan entah pe penjematan TK PAUD GPKP ibas tanggal kebaktin 10 Juli tahun 2022. Si ngikuti kebaktin umum dilaki 27 kalak, diberu 70 kalak, anak-anak 10 kalak, kerinana litremna 110 kalak, kolete lit buena 500 ribu rupiah. Kolete ekstra
guna kebersihan gereja Lid Buena Rp224.000. Kebaktin anak KAKR, anak kecil, si pulung dilaki 6 kalak, diberu siwah kalak, kerinana lit termna 15 kalak, kulit telit Buena Rp35.000. Anak remaja dilaki 7 kalak, diberu 10 kalak, kerinana lit termna 10 siwah kalak, kulit telit Buena Rp34.000. Sinahkan persembahan persepuluhan lit 3 kalak, emekap senina turangta keluarga Bapak Parisan Sitepu bulan Juli lit Buena Rp100.000. Senina turangta keluarga Bapak Yana kemarin bulan Juli lit Buena Rp50.000. Senina turangta keluarga Bapak Brede Pincawan lit Buena Rp50.000. Jumlahna lit Rp200.000. Persembahan pengatakan bujur ibas senina turangta keluarga pertua Bapak Egri Ginting enda arkiteken enggo iplimiken di bata skala anak diberu ku tengah-tengah jabu janah nande bagai peras anak lid ibas sehat-sehat ras mejuah-juah tanda meriah ukurna ipersembahkenna duit lit Buena Rp150.000 enda ipakaikan guna kas muria runggun Rp100.000 guna kas diakoni runggun Rp50.000. Bagai selanjutnya lit momo tambahanta lit 2 si pertama emekap karena TK PAUD GPKP runggun 3 pancur nggo ibuka ajaran baru tahun 2022-2023 emaka ibas tanggal masuk sekolah emakap wari Senin enda tanggal 10 sada Juli tahun 2022. Si peduakan karena susunan pengurus Mamre Runggun GPKP 3 pancur si jadi ketua Rasen si jadi ketua Rasen Pandia, ketua bidang persekutuan Eprata Brahmana, ketua bidang kesaksian Eliezer Milala, ketua bidang pelayanan peringatan Milala, ketua bidang usaha Pita Sibero, sekretaris Nusantara Kemarin, wakil sekretaris Bahagia Ginting, bendahara Lubuk Pandia, anggota Ronald Sitepu. Si barenam lebih memota, ibas kekurangan nakari, dong kebak tinta si sempurnakan. Kata penaruh kubas kebaktin, kekelengan ni Tuhan, minggu enda igelari minggu merdang. Enda salah sada minggu khusus ia turkan gerejanta guna banci mereken pengertiin ras penjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sehna berita si Maria kubas kegeluhenta emo mabai reh sikapna ras reh raturna kita ngangkai ndarami ras makeken ulih pencarinta. Alu tujun gelah kegeluhenta reh ulina ras terpuji gelar di batanta. Turang ras senina
Mari dage raduras kita kerina ersembah man di batanta si badia ibas kehamatan ras keriahan ukur. Mari ras kita rendai ibas kitab mendenta nomor 63 sindekan ayat sada seh telu. Ibas gelar di bata Bapa, si masu-masu kerina pendahinta. Ibas gelar anak Yesus Kristus, si tetap rahin guna kini ulin manusia. Ras ibas gelar kesah si badia, si tetap limbarui gegeras pentarenta. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Berita kerana perbahanan rasul-rasul di bata. Adinuan kam, sisuan kendu labo sinuan-sinuan singgo belin tapi benikna saja ngengenca umpamana page entah si debanna ikuti bibas sada Korinti 15 ayat 37. Ras kita rende nomor 60 ayat sada ras telu ipandu sung leader ras organista.
kita. Pujian mandi bata simpriatekan kegeluhan. Senina ras turang. Di bata nggo nepadoni enda ras krina isina. Alusada pedah man banta menggelah banci pekena-kena doni enda. Ras krina isina. Guna kinulin kegeluhan ta dengan terpuji pe gelar di batanta. Enda musada rencana simbelin man tinepana krina sinasa. Malam hati kami geluh ibas rencanandu, oh Tuhan, terpujilah gelarnu. Di bata si mas-masu kita alu mereken uli pendahin man banta gelah reh ngasupna kita nahken singena Athena. Bujur Tuhan, terpujilah kam, meharga kel yakap kami kerina pemerintah ibas geluh kami. Tuhan ulu pemetah ras kepentaran ibrekenna membanta gunan rahiken dahin singena Athena. Terpujilah kam Tuhan ibas pemetah ras kepentaran si enggo ibrekendu man kami. Mari tole si puji dengan si pemuliakan gelar di batanta singgo mereken bagi-bagi kinulin alu ngenreken kitab denden nomor 306 ayat sadar telu ipandu sung leader ras organista. Pengakun dosa, turang rasenina, bagai ulina rencana di bata mandoni enda, raskrina isina. Mari dage si tatap kubas pusukta, ngakuken kelepaken kinila tunggungan ta ibas, makeken kepentaran si jujurken di bata. Maka nintalah skala ibas ukurta, ngaku kami Tuhan, igezap kami, lenga kami tutus makeken kepentaran si ibrekendu. Subuh iwas kami mereken wari-wari, bagepe ngaturkan pendahin kami, lenga kami ngasup makeken waktu alu menghuli, lenga kami pentar, ngembangkan pencarian kami. Dengan lenga kami pentar makeken ulih pencarin kami. Pak sateneng si benaken. Guna tole sing kezapken dosanta mandibata. Mari ras kita rende nomor 210 sada ayat sada 24 ipandu su leader ras organista.
ras kita tadis. Berita pengalami dosa, turang rasenina, meriah kalau ukur di bata, ngidah kala singaku kendosana. Ikatakan naman banta, langena ateku karena kamaten kala si jahat, tapi maka jeramin ia gelah geluh. Janak selaku pesuruhan di bata, aku nak kengkata naman banta krina kita singaku kendosanta. Nina, patuhlah kaman perintahku. Tetap ku pepaler menbandu kemalam ate desken lau. Janak ku bere kemenangan nepat kam. Desken gelumbang sing sirgalun ku itepi lawit. Ikutip jasaya 40 ayat 10 aluk. Meriah hukurtar kita kenenggo ya lemi dibata dosanta maka mari lagi ras kita rende nomor 150 siwah ayat sadar 2 ipandu sung leader ras organista. Dari sekitar ngogi kata di bata bagi si pemena ibuat ibas 2 Korinti siwah ibenaken ayat 20 se-10 sada enda yogikan kami secara tunggal 2 Korinti bindu siwah ibenaken ayat 20 se-10 sada kata na bagenda di bata ngasup mereken manbandu kasakai pemerena alusimpar alu bagai krina keperluan guna dirindu ibas kaipe icikupi seh maka sampur pe guna bancikam dahin simuhuli siapa ipe. Karena kala si bagai lit tersurat ibas pustaka si badia. Enggo yang buru-buruna pemerena man si musil. Kini ulina tahan seh rasa lalap. Di bata sinikapkan benih. Man kala si meredang bagepe nakan si man pangan. Ia pe sinikapkan benih si perlukan du.
Ia kange si peturah benih dingin si mereken ulih si erlipat ganda ibas kini ulindu nari. Di bata rebahan sakambayak ibas kaipe. Sih maka kamelu marmere katawari pe. Jangan terem kalak ngatakan bujur mandi bata. Erkiteken pemerendu sialo kena bekas pendahin kami. Kerjeng jenda kata Tuhan, ketuakan kalak si megiken kata di bata ding si make kenca ibas guluhna tetep wari. Haleluya. Mari si pebulatu kurta, mari ertutu kita ngadap man Tuhan. Ikatakan kami bujur man bandu, Bapa, si tetap ngarak-ngarak kegeluhan kami, sinaruhkan kami kubas minggu, si pelimakan kenca Trinitatis Enda. Malam ras meriah ukur kami, o Tuhan, pulung ibas rumahdu si badia enda, muji gelarndu rende ertutu, janah ibas paksa enda te kami megiken sada bagin karena katandu. O Tuhan ngerana kam kubas pusuh kami sekala-sekala, ibas Kristus Yesus ertutu kami. Amin. Bapa nande sinina rasturang, kata di bata si jadi renungan man bantai bas. Minggu sendah, minggu pelimakan kenca Trinitatis, mekap minggu si igelari minggu merdang bas gerejanta GBKP, ibuat tibas Mazmur bindu 104 ayat 10 ayat 20 Mazmur bindu 104 ayat 10 ayat 20 padan sindekah halaman 825. Kata di bata enda si ogeken secara responsoria penggajih ganti kita ngoge kenca. Mazmur bindu 104 ayat 10 ayat 20 telu. Isemburkendu sumbulau ibas baluren nari, ibas kelang uruk nari maleren lau anak. Lako mereminem kerina rubia imbal-bal, gelah olanai muas geledek kerangan. Deher ibas lau anak nari ibahan peri asarna, rende-rende ia idatas dahan-dahan. Idatas langit nari iusai kendu dan ku dalam-dalam, dingendem doni enda alu pasu-pasundu. Ipeturahdu dukut-dukut guna rubia, kerina erbage sinuan-sinuan man manusia, gelah banci ia nuan-nuan. Dengan ibahandu anggur si beriahkan Athena, minak saitun sirbahan samria akapna, pangan guna mereken gegeh manbana. Batang cemara i Libanon datken lau udan si cukup, kayu cemara kamjine nuanca o Tuhan. Ije rasa perik-perik, idas batang cemara rasa meperik si gedang kerahun. Deleng-deleng si meganjang jadi ingan nggagat kambing kerangan. Ibas liang-liang batu-batu cebuni melanda. Ijadi kendu bulan guna nentukan paksa-paksa, matawari petehna katawari paksa nasudut.
Tupung berngi ibahandu gelap, maka gawah-gawah kerina rubia-rubia si meliar. Singa-singa nguda erdengum darami pangan, pangan si isikap kendu manbana. Kencapulta matawari mulih ia, jenari gempang ibas inganna cebuni. Emakan darat manusia dahi-dahina, dengan terus erdahin sebenwari. Amin. Majua-jua man banta krina. Bapa nande senina rasturang si katakan bujur man Tuhan. Arkiteken ibrena kita krina kejuah-juahan, itaruh kena kita kubas minggu si pelima kan kenca Trinitatis enda. Minggu kenca Trinitatis mekap minggu si ilaksanakan dung kita ngikuti rangkaian perayaan wari raya Paskah seku perayaan Pentakosta. Minggu kenca Trinitatis enda minggu si gedang me waktuna arkitekan di bas tahun enda pe minggu kenca Trinitatis enda lit 22 kali si rayakan. Sope dengar kita masuk ke bas minggu pendungi tahun gereja, maka masuk ke bas Advent si pertama, si kedua kan, petelukan, pempatkan, maka merayakan wari Natal kita. Bas minggu kenca Trinitatis enda, gereja-gereja mengkhotbahkan, nurikan karena refleksi di bata si telusada, di bata Bapa Tuhan ta Yesus Kristus ras kesah si badia. Kinir sadana si ersinergi, janah tridah ibas pelaksanaan tugas-tugas gereja si telu mekap tugas koinonia, tugas diakonia, ras marturia. Gereja lalap mencidahkan kuga sinergitas di bata si telu sada entah pe ia berbeda ibas telu penampakan ayuna, tapi ersada ibas sinergitas ras kreasina. Bagekap kita cidahkan kini ragaman ibas gereja, jana ibas pelaksanaan tugas-tugas gereja, kita banci mengatasi melampaui erbagai-bagai perbedaan jana erbagai-bagai perbedaan labo eda jadi hambatan man banta, tapi justru jadi kekayaan kini hagaan. Jana eda si jadi modalta guna ngelakukan tindakan kreatif ibas gereja. Bapa nande senina rasturang ibas minggu pelimakan kenca Trinitatis enda. Minggu si igelari minggu merdang enda. Kata dibatasi jadi renungan ibuat ibas Mazmur bindu 105. Mazmur 105 enda ayat 10 sah ayat 20 telu. Cidahkan kuga belinda kuasa di bata si bertindak secara kreatif. Mereka daya kekuatan guna doni enda raskrina isina teridah pasu-pasu di bata ibas kegeluhan si mahuli si idah jenda bas kata di bata enda kuga di bata di bata bapanta menggerakkan doni enda, menggerakkan kegeluhan silit ibas doni enda alu nepa sumbul lau sim pedarat lau si menghasilkan maleran lau anak si mereken kegeluhan ibas erbagai-bagai bentuk-bentuk kegeluhan sinuan-sinuan ras krina rubia tindakan kreatif di bata encidahkan harmoni
ibas berbagai-bagai kegeluhan, macam-macam kegeluhan ibas doni enda. Ibreken nadaya kegeluhan, ia simbenakan kegeluhan maka krina geluh ras bergerak. Mazmur 104 enda secara khusus cidahkan kuga daya kreatif di batae silalap bergerak. Gerak mencidahkan kegeluhan, janah kegeluhan banci idah ibas gerak. Adi kita ngeluh, adilit kegeluhan maka teridah gerak, teridah perubahan, teridah pergeseran, si maba kini ulin di tengah-tengah kegeluhan indah. Bapa nande senina rastura bagai icidahkan di bata ibas Mazmur bindu 104 indah. Arah sumbul lau si ibrekena, turahan krina sinuan-sinuan, dukut-dukut guna pangan-pangan, rubia-rubia ternak, pohon-pohon ingan asar peri-peri, bagepe di batala saja menggerakkan arah lau sumbul tapi bagepe krina silit ibas doni enda, krina pohon-pohon pokok cemara Libanon si terkenal kel ibas zaman penulisan Mazmur enda. Bagepe krina rubia-rubia, krina geluh ibas gerak si breken di bata man doni eda. Lah terjeng saja doni ras isina, tapi matahari bulan ras bintang. Isuratkan jenda secara metafor, gaya bahasa, bergerak krina me bagi. Situhuna matahari kemnge ia bas posisina doni enda nge si bergerak, tapi bagilah majas gaya bahasa Mazmur. Ia ngatakan kegeluhan benar-benana arkiteken lit gerak si ibahan di bata kubas krina di depan. Bapa nande senina rasturang minggu enda igelari minggu merdang. Adi bas tradisi entah kita si erdahin bas pertanian bas juma merdang artina paksana kita naburkan benih sinuan-sinuan, benakan krina dahinta ibas jumanta, kata di bata eda jadi jaminan man banta. Kuga di bata mereka gerak benakan kegeluhan ibas doni eda. Bagi kita bergerak ibas sangana musim merdang eda. Kita harus bergerak, harus lit langkah si pemenang, segelah lit langkah si peduakan ras terus naik. Lah banci kita lah banci kita diam ngadi. Dung kita merayakan kerja rani, paksa rani, maka kita harus merdang. Bagi kegeluhan lalap nande bapa, maka ibas kita ndahikan dahinta ibas kita merdang. Di batakap si inggo leben merdang ibas doni eda. Alu semangat kreativitas silit ibas iya. Janah si ida kuga sempurnana krina tinepa di batae erdahin alu ras-ras. Adi si oge Mazmur bindu 104 enda. Enda bagi mesin jam bagi mesin jam sada partisi sada bagian menggerakkan bagian sideban. Bagi krina bergerak arkiteken lit pertama si jadi penggerakna. Maka alu semangat sinergitas kinir sadan bagilah
semangat tak ibas ngelakukan merdang menabur ibas kegeluhan enda. Bergerak suwe harmoni ras gerak di batae siinggo icidah kena di tengah-tengah dunia enda. Maka penting kel ibas kita ngelakukan gerak ta me dahinta kita keke, kita bangkit, kita meneruskan kehidupan alus semangat silit ibas kita si ibreken di bata man bata. Bapa nande seni naras turang si idah bas kegeluhan ta si tetap wari ibas kutanta eda. Ibas kita nuan-nuan wartol, kol, me, kentang, me, si idah piga-piga temanta. Mungkin ia kurang modalna, mungkin kurang bibit ibas ia. Biasa nge ibas kita, sangana nuan kurang me benih ta me. Ya. Jaung bagi pe misalna wartol bagi misalna. Maka piga-piga li teman ta ngit nampati. Di arah aku sada tumba, arah aku dua tumba. Maka nggo pulung krina banci kita mulai merdang, mulai nuan ibas jumanta. Semangat kebersamaan, harmoni. Lah mungkin kita sini adik temanta, lah banci iya nuan bagi kita. Bagi pe ibas tugas-tugas gereja anta si idah. Kuga ibasada dahin raduras kita muat bagin. Lah mungkin kita kem adi teman menanami kesusahan. Erkiteken bagi semangat si ibreken di bataman banta. Kita penggit muat bagin. Ibas nambah-nambahi nilai-nilai si positif ibas kegeluhan. Bapa nande seni naras turang. Kuingat me temanku Pandita Beni Kaban. 3 bulan si lewat sanganalit bencana me isi bolangit. Ence ku teleponi ya. Kuga berita temanta pendeta. Kugar kita ikan tanah longsor ndai. Encir kita ikan aku secara fisik langasup aku nampati me. Aku lit penyakit diabetes me lemah secara fisik. Tapi ku ukuri me. Kailah si banci kudahikan di bas situasi enda. Bagi si kata kendai harus kreatif. Kreatif ngidah tebanta si erdahi. Maka ngerana ya bagenda pandita nina nggo pulung jenda 3 temanta si jadi pengungsi lah banci ia mulih ke rumah nah. Maka perlu pangan-pangan sampatilah nina. Maka misku hubungi perpulungan ta 3 pancur renda bagi P3 perpulungan ta silit ibas klasis kaban jahe eda. Arkiteken lalit motor kupinduman pendeta Beni segala ikirim na mobil pickup. Maka ku katakan man perpulungan ta mis ibas wari la nimai pepagina bagi kira-kira si pepulung krina penampat arah perpulungan Kuga kita banci meringankan situasi sebagai tindakan kreatif ketika orang susah kita pun mengambil bagian untuk menolongnya. Segelah lit geg ibas ia benakan kegeluhan namuli perkiteken lit bencana ibas kegeluhan. Bagi pebas piga-piga dahin-dahin si deban Bapa Nande. Lalap ngegereja ngajarkan bagi ogen si pemenandai. Kuga kita terlibat ibas erbage-bage kegeluhan enda. Hadisi katakan minggu merdang enda guna peningkatan ekonomi jemaat. Me harus disadari ekonomi banci tedis
Ekonomi berdiri atas 3 pilar. Mekap pilar produksi, distribusi, ras konsumsi. Ibas produksi, radu ras kita nampati temanta. Si lenga entah pe si kurang pemetahna. Karena ia produksi. Si lenga beluh. Nuan wartol kita si beluh. Nuan wartol. Nampati temanta. Ajari ia. Segelah banci mejile wartolnya. Temanta si lenga beluh erlajar dengan nuan kul si sampati ia. Adi kurang bibit nasi tambahi bibit arah kita. Uga segelah ia banci merdang bagi kita. Ibas distribusi adilit ibas kita. Si sadarilah pemeredi batakap. Jana adi pemeredi batakap man banta. Maka pemeredi batae bagi sumbul lau si maler bagilah ekonomi ibas geluhta ngasup kita erbagi ngasup kita mereken penampat lasi tahan-tahan ibas kita adi ikatakan duni enda dem alu pasu-pasu di bata kita termasuk jadi perkakasna ekonomi bergerak harus didistribusikan lah banci ngadi ibas kita. Bagi pe ibas pilar si petelukan ekonomi mekap konsumsi. Siatah kengasupan ta berbeda-beda. Maka labu kita lalap ngukuri urusan ta jine me. Kasih pangan guna kita lah si ukuri kalak si deban. Me si tuhuna bas kegeluhan enda. Karena konsumsi, karena pangan-pangan, karena kecukupan ekonomi. Situhuna gampang bapa nandai temanta, adi kurang ibas ia. Piboge. Me banci si bedakan kalak singgo man ras si lengaman. Kalak singgo besur ras kalak si lenga besur. Kalak si sangana ersen ras kalak si sangana kurang senda. Bagi kira-kira. Maka teman tak epe adi si idah bas kita kalak karo be lin ke kai bagin-bagin taje. Adi anak beruntalah si sangana kurang man si kurang sena kita kalim bubu si ikatakan si mere kegeluhan man anak beru. Maka si sampatilah ia. Adi kurang benih pagena si brekenlah benih pagi segelah banci ia nuan. Adi kurang karena perpanna. Tenahkan ia ajak man ras kita. Ula pernah bendut nakandu. Adi turangdu kekurangan nakan i rumah. Arkiteken kam kalim bubu. Lah mungkin ibendut dunakandu. Adi anak berundu lah ngasuh man. Bagi peibas kekurangan-kekurangan si deban. Lah mungkin kita puas man si besuri. Me beltek ta bagilah ku katakan sekali. Tapi ngasup kita ngidah kalim bubunta. Kertang ia arkiteken kekurangan gizi. Maka bagilah kita berbagi ibas pengertiin ekonomi si telu pilar ndai. Dikatakan harmoni, ikatakan sebanding, ikatakan adil. Bagi adilit kita berbagi. Adilit kinir sadan ibas konsumsi. Aku kap kam kap aku. Maka ibas benakan kegeluhan eda dahin-dahin. Bagilah semangat ta berbagi. Bagi di bata Bapa Tuhan Yesus Kristus ras kesah si badia. Entah pe berbeda-beda potensi ibas ia. Di bata sinepa doni enda Tuhan Yesus Kristus sinebusi kita ras kesah si badia si persada kita. Si idah sinergi
ibas perbedaan di bata telu sadai. Bagi kita si berbeda-beda potensi, ersadalah kita bagi di batanta si telu sada. Perbedaan labo jadi penghambat. Justru ibas perbedaan kita banci geluh ras harmoni janah cidahkan doni enda dem alu pasu Tuhan. Tentuna kerina kala me ersura-sura bagi tema ibas minggu enda. Doni enda dem alu pasu Tuhan. Tapi kerina banci jadi ibas kegeluhan enda. Adinggitlah kita muat bagin. Ibas kerina dampar. Kerina aspek-aspek kegeluhan enda. Ibas kelebihan entah pe kekurangan. Ibas kesenangan. Entah pe kesusahan. Ibas merdang. Entah pe rani. Geluh kita. Bersinergi kita. Erkiteken emkap. Sini suraken di bata man banta krin. Bapa nande seninar turang, jadilah kata di bata eda. Silakokenlah kata di bata eda. Ibas kegeluhan ta krina. Amin. Mari ertutu kita. O Tuhan, Enggo ibegiken kami katandu, sinuruh kami segelah ngusih perbahanan du, ngidah krina harmoni ibas doni si itepandu eda, berbeda-beda tapi ersada ia krina permuliakan gelarndu, bagi pegeluh kami ras perbahanan kami si tep-tep wari. Ersada kami ibas merdang, ersada kami ibas rani, ersada kami ibas kesenangan, ersada kami ibas kesusahan. Segelah teridah o Tuhan, pasu-pasundu di tengah-tengah kami. Ibas Kristus Yesus ertoto kami man bandu. Amin. Bapak Nandi sini naras turang, mari kerina kita tedis. Mari siakukan pengakun kini tekenta ninta dagi ras-ras. Aku te manibata Bapa sinar sibar kuasana sinepa langit ras bumi. Aku te man Yesus Kristus anakna si tunggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si muda-muda nari, si so kliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini serang, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, petuluariken goke kibasi matenari, nangki ku surga, perkunduna arah kemohon gibata, Bapa silar sibar kuasana, jenari rehma ia pagi, ngeranakan singgeluh ras inggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan kundulkan. Ngoseh paksana kita pesikap dirinta guna nehkan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan. Kata dibata si jadi palasta nehkan persembahan pengatakan bujurta ibuat tibas Kolose bindu telu ayat 10 pitu bagenda katana. Dage entah kai gia ibahandu subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Janah ngatakan bujur man di bata Bapa arah ia. Amin. Tupung sindesken persembahan ta, mari ras rende kita muji Tuhan, kitab dendenta nomor 315
ayat sada ras peduakan ibabai pemusik ras song riderta. Dengar ku babai kita kubas pertoton sapati berikan kesempatan manbanta skala-skala guna artoto man Tuhan pindulah kaisini perlukan du man Tuhan mari artoto kita. O Tuhan, begikenlah pertoton kami. Adi ingat kami, O Tuhan, kerina kegeluhan kami sada minggu singgoi bentasi kami. Ingat kami kerina perbahanan du si mahuli si alokan kami. Ibas paksana senang, yetah kami pemerendu kap meriah ukur kami ngalokan pemerendu. Ibasangana kami ngenanami kesusahan si tuhunai gejap kami lit kam nemani kami. La itading kendu kami o Bapa tapi ibre kendu gegeh simbaru man kami. Segelah erbagi-bagi kesusahan sinialukan kami. Dat pengajaran kami. Ertambah na gegeh kami. Ertambah-tambah na kini teken kami man bandu. Bujur o Bapa. Ibas keriahan entah pe kesusahan. Igejap kami litkam. I tengah-tengah geluh kami. O Tuhan Yesus Kristus, ngatakan bujur kami man bandu, erkiteken tetap ibreken du, krina keperluan kami. Ibreken du rejeki si simpar man kami. Maka ipengasup du kami mereman bandu o Tuhan ibas kami nehken persembahan. Ertoto kami o Tuhan, guna senina turang kami singgo muat bagin ibas nehken persembahan persepuluhan. Ertoto kami guna keluarga Bapa Porison si tepu,
keluarga Bapa Yana Kembaren, bagi pe keluarga Bapa Brede Pincawan. Igejapna o Tuhan pasu-pasundu, i tengah-tengah gelukna. Si tetap mereken gegeh manbana. Ibas ia erdahin, jana i cukupkan du kerina keperluna. Ikatakan bujur manbandu jana ibrekena persembahan persepuluhanna. Pasu-pasu kegeluhan senina turang kami enda singgo muat bagin ibas nahkan persembahan persepuluhan ibas minggu enda. Bagi o Tuhan, ertoto kami guna keluarga pertua kami serayandu Bapak Egri Ginting. Ikatakan bujur manbandu, ipelmikendu sekala anak diberu ku tengah-tengah jabuna. Tuhu-tuhu meriah ukurna o Tuhan. Memerendu simbelin sekala anak diberu. Ngatakan bujur ia manbandu. Ngatakan bujur kami manbandu. Belin pasu-pasundu ibas kegeluhan kami. Senina turang kami. Si mabai kami pe ertambah-tambah kini teken kami manbandu. Lalap ibrekendu keleng atendu man kami krina. Bujur o Bapa arkiteken perkuah atendu si tetap ibas kegeluhan kami. Bagi o Tuhan ertoto kami ibas paksa enda. Entah lit di tengah-tengah kami genduari. Ngawani perpulungan kami reh ia ku gereja enda. Entah sangana ia ngadapi perbeben persoalan bas geluhna. Sangana berkat ia ku gereja enda bas pusuhna. Adi berkata ku gereja entah mekuah ate dibata ngenen aku ngenen keluarga kami. Isampatina geluh kami. O Tuhan Yesus Kristus, mekuah min atendu kempak senina turang kami indah. Begikan pertotona o Tuhan sampati geluhna. Adi enggo urak dame i tengah-tengah keluargana. O Bapa bereken damendu. Segelah banci idungina persoalan ibas jabuna. Banci ia erkuan. Sadar rasi debanna. Banci icidahkan na keleng Atena. Bapa ras nande ras Bapa bagi peman anak-anak. Entah pe adilit di tengah-tengah kami genduari sangana ia terbeban o Tuhan. Erkiteken kekurangan, entah pe erkiteken melala utangna. Mekuah atendu o Bapa, pasu-pasu kerina pendahin senina turang kamenda, segelah tercukupi keperluna sen ibas kebutuhanna. Segelah ula ian dabuh kubas percobaan. Tempasen si paling penting na bas geluh enda. Lang, erkiteken kam kap si paling perlu bas geluh kami. Adilitlah kam o Tuhan di tengah-tengah kami. Enge si belina o Tuhan janah igejap kami perkuah atendu. Tapi mengkuah atendu o Bapa, segala ula ia terganggu erkiteken sendai. Pasu-pasu kegeluhanna breken dalan serpang pula. Segelah banci igalari utang-utangna entah pe keperluna. O Bapa sini surga ngatakan bujur kami manbandu. Jana enggo ipepulung kami persembahan kami o Bapa. Pasu-pasu persembahan kami indah segelah banci ipergunakan guna kemuliaan gelarmu. Tapi si tuhuna diri kami kap o Tuhan si persembahkan kami manbandu. Kula ras tendi kami pasu-pasu o Bapa segelah jadi persembahan singgeluh. Singena atendu saja. Alo kendagi o Tuhan persembahan ras pertoton kami indah. Ibas gelar anakmu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Mari perpulungan tedis kita kerina. Mari erpadan kita man dibatanta. Turang rasenina
kita enggo ipasu-pasu di bata, alu mereken pemeteh ras kepentaran, gunandahiken dahinta, uga dagininta skala-skala. Perpadan kami Tuhan, makaikan pemeteh ras kepentarandu, gunandahiken dahin semua huli, ibas tengah-tengah kegeluhan kami. Ngena ate di bata kalak singgeluh alu bujur, adil ras tutus ibas ndahiken dahinna. Perpadan kami Tuhan, jadi kalak si bujur, adil ras tutus ibas ndahiken kerina dahin kami. Di bata nuruh kita gelah geluh si sampat-sampaten, sabab rutang kap si megegeh nampati si kurang megegeh. Perpadan kami Tuhan, makaikan kerina sirit ibas kami, guna nampati teman rikutkan kecibal geluna. Segala pendahin kami tutu, banci jadi pasu-pasu manakala sejeban. Mari raduras kita rende gunam pegegehi, padanta mengketi kegeluhan tasi tep-tep wari idoni enda, arah kitab ndendenta nomor 260 ayat sada ras ayat 4.
kita bagi sinajari Tuhan Yesus menajar-ajarna ninta dagi ras-ras. Bapa kami di surga, gelandu ipabadiamin, rohlamin kini rajandu, sehlamin pratendu bas dunia bagi ni surga. Breken min kami akan cukup bas warisnya. Alami min salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi ulangilah kami dursilat nari, sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bengketilah kegeluhan du si tep-tep wari, dalankanlah kata dibata si ibegindu, ibas wari enda. Jadilah perkakas di bata si maba kidiulin mandoni enda. Gunam pegege hikam, maka alokenlah pasu-pasu, idur di bata nari. Di bata sumbul kemalaman ate, egelasin cukupi keperlundu gunandalankan si sentudu ras pratena. Jana dibatala erdahi nibas kam arah Yesus Kristus. Gelah kam ngelakoken kai singena Athena. Man Kristuslah kemuliaan serasa lalap. Amin. Resmuli kami nyatakan tujuan bani Tuhan, ijab batin ibas wari sendah dua orang alim ikudi. Kami si masuk-masuk kini semua bagian ibas batin dan dari Tuhan. Terlebih menanggali rumah ini berdua kami lah pendeta kami. Kami si masuk-masuk ibas kina dan para kegelubenan telah semangatnya ibas dan kita. Bagi Tuhan kebesaran seluruh kami ibas kami benar kami sekarang sejauh kami ibas jua bagi ibas mutasi sisa wari kami semua ibas dukung kami kami teriakan kembali nanti kami coba Pak Ibas Kristus Yesus kami